Biyag Ti Tao. Hello, good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kumablao taypay kada Sir Alvaro Jr. Lagadon, Lorenda Gaspar, Rex TV kana Mira Luna Facon. Intay nga ruden danggan ti episode 195. Dito'y drama tayo. Biyag Ti Tao. Diyak kayatin alokatan ti messenger ko. Mabuti nga ang makabasa iti pakasairan manan ti riknak. Kan may sa, ang mga nudyakon kabaulan. Christy, nagupan ka din iti messenger mo? Diyak kayat. Mabuti nga ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uyawon da kung dagiti tattao iti social media. Ay, ano sama? Anya nga ron ngay kat nagkamali ka ading ko. Tinapatag kita, kat isalunat mo. Masapol a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang. Oo, di kag sangit manan Papiksaam ti pakinakam mo. Kan agkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag, ading ko. Uwan manang. Iso na lang tadyak na adal husto dagiti addang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamit ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arin o kaya. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutam. Kaya't nasawan, naamiris mo dagiti puon kan ka po, no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan nakaawat mo manang. Diyak ka mo ti aramidak nga awan kakapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti tattao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanyak. Oray ti asawa kat sininaan ako. Amamu ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di kag ti may sa arason no apay abin magsak kakat ti kinaman nagtulong mo. Naitid mo amin nga oray saan mo madakwarta. Nagulbod akong kadagiti nakautangak manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw ang panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anda nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat na pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na kapayan dagiti nakautangam. Iso nga aganos ka Agpanunot kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakitam di post da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan! Asino mat nga iti saan ang nakakita ijay? Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngem, anya nga, kat nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi iti negosyo. Dekotche, ako namlan diyak amo ahulugan met dayjay. Uy, anya nga ita? Isupay Idi pay lang amin kat madlaw ko nga agin babaknang. Ay, wun nga rod. Agraraman dayjay ata, Hoy! Iso nga anusan talata no niya ti trabaho ta. Tano siya, ay na, diyak kayat at tumulad iti dayjay ata, Diyak ka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabuti nga akong nga agnegosyo. Kan may sa, awan mat po unak. Ay, saan ako na makautang tanadadail ako na. Diyak pa yan kay tirumor dito balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga nga agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mat ni Daddy iti kalman iti asit nagtipagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan.
Anya? Ay na anak ko. Kwa, amangan mo't no saan ani dadim din nakitam. Isu dayjay, mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? Kwa. O sige, bay aman ako. Tainton adalod ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no iso din nakitam. Talaga, mami? Uwan anak, kat no iso, ibagak nga may nakasarungkaran. O sige, mami. Urayag ni daddy. Ta sigurado. Mangyawid to iti paborito ka makmakan. Uwan anak ko. Inak nga rin magkayayaman, mami. Sige anak. Wah, Diyos ko. Aginggat ka ano nga agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tius to a sitwasyon. Wah, anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsing-singir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat gayam. Wen, umay ka kumustahin. Kan, umayak agi padamag. Oh, pastragan ako na. Ay sige, sumra ka. Aha. Ay napasensya ka nuhan. Mariribukan ak namin. Di kagdanag, tamaawatan ka, pren. Maalaag tugaw ka. Orayan nak, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensya kan Awan pa igatang kun iti kape. Hala, ingka agi papudot iti danom tagkapita. Ada groceries iti dayta imot ko a karton. Allah, Mark. Di ka man na nagdrama ditan, pren. Saan aday ti panggap ko? Ken, amom, imayak. Tap no mapalag anak mo tirik nam. Agyaman ak manan. Diyak ka muno ka ano ak makasubad ken ka. Wan gayam, anya di ko nam nga ipadamag mo. Ada good news, ada bad news. Hanggang una ak ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak pumakayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka kit different. Iso na lang. Tanas ka na mamuam dagitoy. Tapnoan mo matiraramidam. Kinapod no na. Nabayagan ng ulbudak ti bagik may papan iti agdama a sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak mat ida maliklikan. Gasto yung amin, friend. Ni tatalito, amay saan nakautangam. Plano na ti agdarom. Anya, kasano nga idarom na? Kat nalpasan ti tungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yun dayta. Ang nagbaliw nga ro ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyay nga'y bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na imbagbag ni tatalito. Ado may sa nga ibaga, di masakitan ka laeng. Amang ano di ka makafocus iti aramidam, friend. Talaga adyak amon ti aramidak. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kahit pasinsyam langan. No dagito ila groceries ti kabaalak nga ited. Di kagdanag. Nakipakaasi akin ni tatalito. Nga ikan na ka pa iti gundaway. Tap na makaurnong ka. Kahit makaitid ka kan na iti binulan. Ay nahagyaman ak, friend. Kaya't ko lang unay ti makabayad. Ngamdyak amuno kasano. Ay, nusan ka nga agbayad inton katapusan? Ay idarong ka, Christy. Pangaasiyo ko matata. Ikanda ko mapay iti panawan. Maasi kayo kumamot iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo apag palusot mo. Anya? Ay, pudnumat. No singirin ka, ti anak mo, ti rason mo. Maasi ka, maasi ka. Siya ngay mo't anak kautangam, no kasapulak mo ti kwarta. Saan ko apagrason ti anak ko? Tapno makalusutak kadagiti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manon adaras ang nagpakpak
Makaasi kada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pag piyestang andak pa yan, may papan iti utang ko. Nadadail akon kadagiti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko ajak am-am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pay. Awan kat babayin mo ah. Talaga mangutang ka. Nits, kita ba ta sumungat o nga? Ni Christy mat. Imbag man ta kapag palingkina. Ay, si puta man o niya tigatangin na. Ay kat amumon daing kan asin siguro. Pagalaan na nga'y kumait igatang na iti karni. Ay, sa bagay. Ne, umaymat dito ayan ta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamit laeng. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilamlam mga dagiti nakautang. Iso nga itala arumwarak, Nits. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano a kilo nga ti alaem? Kagudwa kilo lang ang Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay na, nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may sa kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamat paglabayo. Ah, When? Urasan mo na bayadan. saan, Nits? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, hindi, Jay. Nakapanaw ni Christy. Ay na, nakatangtangsik da dya babae. Di nakit di kanon inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matiloka. Amok to, umat lang nga umutang manan. Ay wun gayam, kunak man no, impabalo dan ni tatalito day jay. Ay, tsaka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni tatalito. Win no, nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Ket kagudwa kilo la abagas, ti imay na pinalingke. Ano, sak amin apa nang si ti tao kanyak. Anyang ay ngarat kat nagbidotak. Christy! Apay nga naglablaba ka. Murong mi dagita na. Di mat ko nakabaybay am dagita. Ay namanang, bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaang ti maitulong ko kada kayo kinibayaw. Isardan mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang? Ha? Oh, adoy. Alaham day ti akwarta. Ha? Apay day ta kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam a negosyo. Di ka ba alam nga si kasuan kan imanihar? Manang, kaslayak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Nagpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kanila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagmainam. Ngamin, disnodo anang tan iti dayto a kwarta. Ha? Ngam, kasanun no pumalpak manan. Sayang laan day to akwarta manang. Amok ananakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amok amas natanang kan praktikal kan nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan sirib an naadal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko, agyaman ak tainik kandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan naanos. Tulungan da ko ma. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted na. Daytoy kumatimang ted iti baruan am nama para kanyak. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami, Ne, anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Maturog ka pa'y. anda natagtagay na ko, mami. Anya day ti anak ko. Adda tayo kanoy di salas. Kat picturean da nga gisuso iti addo do maabanbado. Kat, Hindi kwan. Naragsakan na kano. Kat ibagbagam nga ado tinagorder ka nagiti luplupot alakom. anya.
Aday ta, nakagatang akon iti wagwag nga ilako. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugiak nga agipos iti Facebook. Barang dito'y ti ayan tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kuma iti da iti nga aramidak. Sikat ti mangbayabay kanyak. Isurum ti rumbang nga aramidak. Tapno saanen ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas. Ay na, maragsakan akparakan ka, Christy. Ay na, jak impagarop nga iti 3 oras apa nag-live ko. Naipaibos ko di mo na avail ko manang. Talaga? Ay na. Ururayik lang ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agisupot akon para iti shipping da. Talaga? Manang. Pay before shipping ti rules ko iti panagilako. Naimbag ang nagbayad damot nga umuna. Manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Paburmat kanyak ti kas di a sistema. Gapot tabasit laang ti puunak. Makitam, nukunak tumat ngamin kan ka. Limaing, kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumatan. Sakbay nga ag live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko, good luck kan ka. Laglagi pam, adak lang itilikodam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko At ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Urelag kubog, apo iti dagsan ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsan mo ti awit mo Ay, si Kagayam Grace. Wen, i-deliver ko man dagito'y linabaak ngayong palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumot ti ammom Ta nabak ng kamot asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace inakon. Makilablabada? Agtaksimet! Anyan tungi ti mabati abayad ti labada na? Gani, agtaksi! Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak amin ang yung utang ko. Ay, kaya tuwan Muntoy, tagpirma akon. Tanay, agdardarasak. Dalpasin. Sige tatalito. Agyaman akmanin Sige. Pimanaw mata ni tatalito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na. Tasyak tinakautang. Di uray man. Kalpasan nagitin sawsawang na kontrakan ka. Kas jay taramidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday ta ti paka-stressam? Ay, sa bagay, rumbang lang agragsakak. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan di iti biyagadin ko. Maragsakan na, paragan ka. Agyaman manang. Kit naragsak akon. Tanabayad akon dagiti utang ko. Ay na, awanan nits. Awanan ti karga ti pestuta. Inawis naktumot amapan iti kasino. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumot bumawit ta. Ang naabak ta. Kat isumot namin timbagada. Kunak anak, paiso. Kasano itan? Agsasaruno man nagiti 5-6 kas kada inaldaw ababay. Tanayin taki tayo, taipaship tayon. Kasla imposible. Wala nyo day tabudeda, tapagitadilan tayo kadagiti umay na stocks. Kasapulan tayo ti Kasla jak mamati abimak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga no, ada sideline na iti tunggal rabi Nga ta? kasano ko mabumak nang ti may sa atao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace? Adon dagiti mabuybuya iti social media abumakbak nang. Gapo iti wagwag kan live selling. Ay na, basta sana ka mamati abimak nang dayta Christy.
Kaano la idinapan gimatang iti half kilo a bagas? Oy, ta kayo! Agbayad Nits. kayo dito utang nyo! Ay sus, patayin datan sa amaten. Darasin nyo! Ikagumaan ta dito maray, Grace. Kat no, da nakabantay iti ridaw. Basta agpanunot ta iti wagas tapno makataray ta. Ay na, maulawaksan iti buteng ko. Apay nga nga insugal mo di ibayad ta kumakin ko ana. Unak, ano mga apak? Iso nga impuunak, iti kasino. Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, huston! Grace? Saan ta nga pinabasol? Agpanunod takid di. No kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta tinakautangan ta. Agbayad kayo iti utang nyo kung naglangarudangan! Darasin nyo takasampulang ti kwarto! Ay sus, ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di di abakat. Agbayad kayo wano urawak tayo ti pwesto yaw! Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito! Amokada kayo dito lang! Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biag da Grace. Kunak man numayat ti sasaaden ti negosyo da. Amumigat da kayo dito. Next, Ken Grace. Rumuar kayo, no diyo kaya timadang ka. Ha? Ni tata lito matay jay. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kuana. Awanan kayo di bain. Unti mo motor ko, binulod yo. Insal tayo di kasina. Rumuar kaya! Nay. Kasino? Ha? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat di nakagalon nga igam di may sa lalaki. Ay, mabit lang. Oh! Di ka makibiyang dito, si Ka Kriste. Mabit lang ang tata. Pagsasaritaan niyo kumaday ito itinasaya at awagas. Hoy! Di mo mo tinigat mo ng birbiro ka na gitayan mo. Masapong kabayadan da. Utang da. Tadi, uramak ko ito eh. Uramak ko. Ay, nagkalma ka kabsat. Mano ka di tising-singiram kadakwada. Masyakot, 100,000. No, bayadan, jagtal na ako. Ah, ay kwan. Dakkel unay day tagatad kabsat. Nung mabalin nga advancean ka iti 20,000, iso lang amin tigam ko. Ah. Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. Ay. Kasano ako ngay, mate? Tatalito, agaam mo tayo mat. Nakitam ti naglabasak. Idi nagrigatak. Talagang awan maitad ko. Nakitam mat, idi nakabangon nak. Ininot anabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali da, mate. Sugador da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bain kit di da kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid dagi at tao kan ka. Manang pinakalmak lang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Ngam na mabalin. Unang paya panunutan ti bagim. Manang, Idi si katawanan, adaya ti mulong kan ka agayem mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan na, tanalipatak manan. Ulitak saan adakas ti tumulong. Ngam na mabalin. Panunutan pa'y nga umuna tabagim. Ay na, no sana aga po ko ni Christy. Ang mga nanalitsyontan. Ay, wan nga ron. Nakababain unay ken kuana. Ura siya ka. Mabain na kalagita inararamid ta kan kwa iti kalabas. Awanan rupak nga ipakita ken kuana, Grace. Naimbag pa ni Christy. Tamayatan ti biyag na ita. Ala, darasam kit ding aging pakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pa'y nakautangan ta. Ay, anya nga tano puskol at tirupak nga umasidag ka ni Christy. Anya ko mati ibagam. Agaplayak para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka tagawid ka ni di probinsyayo. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan?
Umasidagak iti ayan da Kristi. Kasanuta nga makabayan ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid kamat ijayan nyo. Awan mo't usto apang gadan ijay. Ay, talagang agaplaya kas bagar ka ni Kristi. Baka pa kanandak pa iti libre. Kan libre pa iti pagyanak. O. Kasladyak maklon, ti kasya nagbanbanagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw takin kwa na, Grace. Wan nga rod. Oh, da kayo matgayam nits, kan Grace. Agtugaw kayo Agyaman kami, Christy. Kristi, pasensya ka Taita akamlaan na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit dimat. Awan day dyan. Ay na nagimbag ka atao. Ta iti laksi dagiti nararamid mikin ka idi. Ket di ka nagduado anang tulong kada kami. Gaputa mo tirik na ti masingsingir nga awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagita. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngaminton bigat, awanan ka. Mabalin mo't ama umumsi ka ita. Ngaminton bigat, maitaltalo ka. Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigiak. Tapno aggagat. Ket makapangrugi akmanan. Isa adi kay madanagan. Tadyak nagimula ti sakit tinakem ko kada kayo. Agyaman kami, Kristi. Nunay tublak ti pada matao, imbes sa katawaan ken uyawam, tulungam kitdi tapno makabangon manan. Tamang hano nakarkaro pa iti mapasamak ken ka, kumpara iti pagdaldalanan na ita. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami itingkay panagdengag.